clear tu te chibai le vek ule kan video masalama khan Rhea Chakraborty bela achwa thu kan ron sei to a Mumbai High Court atanga bel a mu khan atan na Baikula jail atangin October ni sari tlai lamdar nga le achan vela jail achwa sana ama mu tum media ten anlo chim boina sadeu awangin le kalkong traffic jam te awangin an chen na in an thlen tak hi chu zandar khatvel nia tarlan ani Rhea Chakraborty jail atanga chwa zalen ani rwalin Rhea hian harsana tamzok la tok theidin huna ading ni in media then khate chuan antar langa he thubuai kalme ka hian machon tor tam tak ala nei don ani Mumbai High Court in bela achwati rwal hian Rhea Chakraborty hian ati nge ngai a oma chung azom tur High Court in asiatir then khatte chu Rhea Chakraborty chu a chen atanga Naiber police station a ni som dan zela chomalamdar som pakhata a in report zia achul dona hengba ka hian cheng noi khat a choi turte court phalna lama salawa foreigner zin phallaute Mumbai pela zin achul po in thubuai khoitu te shatir masak photte tharuk chungin NCB officer thlakata thochanni masabera a in lan thin tur thute tin he case kal lai me ka in nam hnoi reng te po hi court chuan mu a phal sakri lo bok ani kan tarlan tak angkhan NCB lamte hian Rhea Chakraborty chwa zalen ani chungchanga court thutluk na chu an soi sel ve boka NCB te hian Rhea Chakraborty le a unaw pa Soviet Chakraborty hi rui hlawa anin nam hnoi ngei thule an pahni hian drugs diklo taka man chungchanga active member tak an ni e ti in court hi an sha tir to a Rhea Chakraborty le a unaw pa laka hian article 27A manga thubuai siamsak an ni a chu wangchuan kotin a chwa zalen tamai hi ati lo tur ati ani ti in NCB te hian thu chwa an siam ve bok Sushant Singh Rajput hi Ames Forensic Team report le CBI lamten mani in tilum ani e ti in thu chwa lo siam to ma se he thu boy hi chui zui alani zel dona kan video ma salama kan tarlan tak angkhan CBI team te hi a tho ni na turin Mumbai an thleng thlale to nia tarlan ani kan tarlan tak angkhan CBI team te chuan Sushant Singh Rajput thihna chu enge sang atangin chhuina an thok chan le dona CBI team te hi member paruk an ni a tarlan jail danin Dipesh Sawant Siddharth Pithani le Sushant Singh Rajput staff te zong chu CBI te hian zona an zo le mai thei thu tarlan ani thotan ni khan CBI ten thu chwa siamin SSR boral na chungchang chhuina kalpui mek ani thu media te kaltangin an lo soito ani Sushant Singh Rajput family ukil Vikas Singh po in SSR thihna a amo phurtu ber chwa zalen ani tamai chu asia thiam lo thu asoya he thil hi NCB te nu chuina kal zel atan le SSR boral na thubuai chuina konga ngong thalo anei a hlo thu asoini in ABP news te hian antar lang ani nu chuina atana thil poimo omte alo khoi chingpen a hlo thu le thu zo fia tur ho zong laka aka alo an mai a hlo thu asoi lang bok Rhea Chakraborty jail atanga chhuatir ani don khan anu le pate an fanu shwai tur hian jail lama an vakal ve ni in ABP news chuan atar langa tarlan danin Rhea Chakraborty jail atanga aron chwa khan anu le pa hnena athu soinia an ron tarlan chu enga tinge inlungai viau nget taka dingin kan be zel don alon ti in anu le apa hi a hnem ni in antar langa media lamte hian jun ni som pathuma thil thlen dan chungchang Rhea Chakraborty nu Sandhya Chakraborty chu anzota meiche pakhat jun ni som pathuma SSR le Rhea te pahni a hmu chungchanga SSR an Rhea Chakraborty an chen na in thleng a thla nge yem ti zona an zo chu Rhea nu Sandhya Chakraborty chuan he thil thlen dan mita hmutua in soi hian dot a soi ani ti in media te zona a changa Rhea Chakraborty nu Sandhya Chakraborty chuan he mita hmutu nia in soi meichia hi
SSR funds ania kan ina hian voi khat chu aron kal to a heng a soi zong zong hi keini chuan engma kan hrilawa fin fiana engma a omlo ani atibok he thil hi adik le diklo chu SSR le Rhea ti phone location la sila chuta tang chuan he meichhia hian dot asoi ani ti chu aron lang meyang ti in media ti hma a hian asoi ani Rui hlau kaihhnawih hian NCB ten thu chhuah siamin NCB Deputy Director Asok Mutha chuan Supreme Court lama Rhea Chakraborty bail ani chungchanga kal antum ni in asoya chumi hma a Mumbai High Court in thutlukna anlo siam to chu an ennon hmasak phot tur thu asoi ni in media te chuan antar langbok Sushant Singh Rajput boral na chungchang kan soirwala mitam takril ruwa ron langve ngal thin chu SSR manager hlui Disha salian boral na chungchang hi ani ome kan tarlan to thin angkhan SSR boral na le a manager hlui Disha salian boral na hian in kung kaina neya ngai na lian tak a oma kan thulak na Z News in atarlan danin boral ta Disha salian le abialpa rohan rai te hi lockdown zo hnuwa in nei tum ni in antar langa Disha salian hi junioriata in chhong sang atanga tlatha a boral ta kha ani a ahnu kar khatvela Sushant Singh Rajput hi a ina thia mule ani bok ani kha Disha salian boral na hi Mumbai police te chuan mani in ti hlum ti in case hi anlo ti top to ani Punit Kor Dhanda chuan Advocate Vinit Dhanda kaltlangin Mumbai Police a Disha salian case investigation kimchang report dilna atheluta Mumbai Police lam hian case anti top thule an case file an hmu zo lo thu an soinia tarlan ani a Punit Kor Dhanda chuan thil fel lo a om ani ti in Court chu thil dik tak hai chuak tura adu thu a thlenta ani Supreme Court chuan nimin October ni riat khan angai tuata a Supreme Court a an thu thlena hian Sushant Singh Rajput boral na le Disha salian boral na hian inzomna anei nge an rin thu an tarlang nia soi ani a nimin khan Chief Justice SA bonde kai shwaina hnuaya an ngai to ania tarlan ani tarlan zel danin PIL a hian Disha salian boral na chungchanga CBI ten chhui se an du thu hi Supreme Court a hian an thlentel bok nia tarlan ani Supreme Court hian PIL thelu tu te chu Mumbai High Court lama kal torin thuron alo pe nia tarlan ani a chuti rualin Supreme Court lampo in kar le tho tan nia an ngai to anon le don thu an tar langbok Disha salian boral dan le thil thlen dan chu kan video masalama khan kan tarlan to tho awangin tarlang to lo mai ila chanchin danga hanlut lok ila Sushant Singh Rajput boral na chungchanga media te zinga tholok pol le thuthar an shat ang te ron breaking zungzung chin Republic Bharat TV channel chuan har satna an tok le tatlat mai kan video masalama kan ron tarlan to angkhan Mumbai Police Commissioner Parambir Singh chuan cyber cell te chu thuthang diklo tak taka vordar chin media te zong chuak torin thu apeto ani kha Maharashtra sarkar lam hian engtiang angin nge ma anlak zel don ilo thlir zel phot mai ila nimin khan Mumbai Police Commissioner Parambir Singh chuan press conference an nei na a TRP television rating points diklo taka man chungchanga TV channel pathum an tel thu atar langa chungzinga chuan Republic Media po hi atel ani hemi kaihhnawih hian mi pali an man to nge ni in Mumbai Police Commissioner hian asoibok report in atarlan zel danin Republic TV baka Marathi TV channel hi TRP thubuai hian antel ve bok nia tarlan ani a Mumbai Police a FIR TRP thubuai an thelua hian India Today ming a thelu ani a hemi kaihhnawih an man atang hian Republic TV le Marathi TV channel ming hi alamri ni a soi ani Khatizong khatun chumata na Sushant Singh Rajput thihna thubuai chhui zel na le akai noi kan ron tarlan thei chu ni le phot mai se clear tu te zapa in ni man nuang mutui mangcha pek ule